Ahee, amukela nakambe ka Master Xitsonga. Analyst. Hey. Xana leyi namuntlha of course hi ta hikhela hi xa makhombo. Mhaka ya na vhele ta vheta hi linka na DJ Sizer. Ivi hi kha hi hundza vhele hi kha ya ka The Twins. Yi ngo suka na le Palms na mina no hlawuma loko gaza vhele ku tshama ku na swo tala. Hi swi la munhu a tshama veke tihlo man. Ya so ku na DJ Sizer hinkwenu a n'wi tiva wa nghena ka the music industry ngo maybe u vona 2 or 3 hits and stuffs. So lexi nga fika xi humelela i ku mesa loko wa ha ku xava ekhane ku nga VW Polo hi nga vula tani ku a n'wi congratulate kambe yi ta tlanga music la a n'wi congratulate for ku va a xave VW Polo as mi swi vona kwalano ho hi mhaka kahle swinene ho hi mhaka kahle swinene xo xi lehini Sizer ne a ri nga tshama swi languta kahle ya so hi mhaka kahle swinene as mi swi vona ku walowo movha wa yena kwalano ho swi kahle swinene swi kahle swinene ya swi kahle ku a ti xavele movha wa yena hi mhaka kahle swinene a n'wi congratulate as yena swo tala swo swi vula ni ya vhele vutomi choice sweswi a nga chuza swona a ti xavela movha so a n'wi congratulate and yena ti komba a ha ri young loko ni kha ni n'wi langutisa la and stuff like that so ya swi kahle swinene so loko swi ta hi ku va na problem yi nga fika yi va kona la leyi mhaka ya kona i xa makhombo a nga fika a yi responda so loko hi landzelerisa mhaka leyi yi va yi kha yi linka na swilo swa Sizer loko ni kha ni yi languta because post leyi fike yi tsariwa right after loko se Sizer a ha ku xava movha sweswi ni sure ku munhu loko i voni sweswi even then a tsala this post ya as hi fike hi vona i Ntshembo Ntwana Papa fika tsala this post a fatsala ku here's the hey yo hey xilungu xi ta hi vavisa thi here's that thing that I don't understand the artist taka Gaza. This guy has millions worth of views and streams online. Tingoma ta Shamakhombo, I mean the hits ta this guy ti nga va ti hakerile ti-millions hi YouTube ntsena ka timo ka mi nga n'wi xerheli kumbe yena hi yexe o ka a nga ri understand business leri na ka ha ri nkarhi wa ti-CD music wu tlangiwa online and vo downloada leswi ku nga mali. Where is his money? Ni kombela lava nga na ti-podcast va n'wi interviewer. This is so sad leswi of course a nga fika a tsala swona misalo and the question of course yi vutisa because obvious we know xa makhombo of course a yi tshama hi vona a va kha a xava movha swi tliya sweswo ni vhele ni hi hlaya mhaka leko misalo a yi vula in terms of what because loko se hi fika hi tlhela hi nghena ndzeni ka comment i tlhela swi continue hi kota ku swi loko ideology ya hi ri yini fika kombisa ku van'wani va xava na timovha hi only one hit ma swo one hit Sizer xa wu nghena nyana hi one hit yinene I think vanhu lava a tirhaka na vona a va n'wi dyela mali a ni tivi ku swi tsale njhani va nga va n'wi dyela mali and stuff like that leswi of course a nga fika a kombisa swona kwala mihisa lowa so xa makhombo fika screenshot that post ivi a fika a responda a kombisa timhaka ta ku problem yi claim ku tiva munhu n'wina mi kha mi nga tivi ma-toilet na ku compare swilo swo swi nga yelani and stuff like that leswi xa makhombo nga fika a kombisa swona kwala so me ni nga ku yini mhaka ya xa makhombo ni twi na ku ti-responsibilities a ti fani swilo a swi fani and a hi humi ka ti-backgrounds ta ku fana ni nga vula tano swi kahle swinene and a hi prioritize swilo swo fana se ni nga swi vula tano swi hi munhu as mi swi tiva ku ni ri ka master team na ku hi sayitela mi tshama ni kha mi ni twa ni vula ni ku mhaka yo ni phusha ku munhu a sungula a aka first than swa movha and stuff mi swi tiva kahle a mina ku na hina vo master team swo ka hi fiki hi fambe hi movha sweswi I'm just saying no vula ku swi vula ku swi hi munhu ku i lava ku sungula a endla yini you see swi hi munhu ku i lava ku sungula a endla yini ku ya hi yena so i choice so van'wana va sungula hi movha swa depend na loko munhu a ta mi kuma ku for example vo mani na vo ve ri mama kambe lava va nga xana na Benz ma Prince of Gaza ma video ya pa ya famba yes I mean to say Metro Beats a ni kha ni n'wi langutana ka vona already ku na yindlu yikulukumba a ku na swilo ni languta na vo J John mi kuma ku loko se ni languta mi kuma ku na le ka vona
ya va kombisa ku munhu loyi a humaka muti wa kahle sort of like already va lava xavaxavaka movha kwalaho na minkarhi ve ri loyi i mani loyi na heyi mavito ya famba no vula ku loyi a na a hi kombi na yindlu ya ka vona minkarhi leyi nga ze yi tshwa mara a hi swona ku ku na yindlu ya kahle loyi yeah, I meant Rosa the Pro. The track xi ya ka 1 million na vo Rosa a hi kombeli swa ku so ni twi na ku leswi swi hambana swi hi ku munhu u huma kwini na ku munhu ka nkarhi walowo i prioritize yini swi lami ba hlayisa vanhu vo tala ka vona we never know but Gagasha hi se n'wi rivala i promisini ku xa makhombi ta ndhaku a kuma movha leswi ni tsundzuka a swi kombisini Gagasha so hi ta vona sure video clip yi kona kwala ka channel i evidence lero loko December yo fika Gagasha i ta va kha a hlasela swinene ka Master T i ta za a humesa movha a wu lavi kahle sweswiwa ni na problem yikulukumba munhu loyi ka tinhlamu leti ni lavaka ku ka mikiringi xa makhombo ni ta swi endla swi endleka swesweswo ni ta vonana na hi kwala kaya sweswo ni famba hi baki kuma nkarhi yi fanaka ka xa makhombo yi fanaka ka mikiringi and stuff like that leswi a kombisa swona and datlha a kombisa ku if swo feyila ku hi line ya yena a nga n'wi nyika na Renat leya yena liya na Renat leyi nga na yona Renat yo Gagasha leya white a yi tivi hinkwenu i swilo leswi hi nga ta swi landzelerisa ka Master T ma swi tiva ku swi laha landzelerisa loko lembe ro hela swa ku from January 2027 Gagasha ta tshama kha remindiwa ku hi lava mukiringi wa xa makhombo hi leswo ya hi khiya ka the twins ku na live a ni hi yimerini no hlamala yi nga ha fikangi no hlamala live yi nga ha fikangi the twins ku na live hi nga vona yi nga ha fiki like a va hi promising the twins ku ri ku ta ku na live yo karhi yi nga ta va yi kha yi ri kona eka siku ra namuntlha of course hi 7 nampundzu yi feyila live ya koho yaleyo and then va tlhela va kombisa ku sorry hi nge hevi ka live but hi ta mi update soon ku hi fika kwini hi famba hi voko ra nawu even then ku va na post yo karhi hi nga nyamalala so swi hi sile ka vumenemene a hi screenshot khale ngo post le se ku ndleka yena Master T hi the twins na le Palms manje sure no ku busy swinene the twins na le Palms because a va tsale post straight the twins so as mi swi twa loko ze ku screenshot ta mina ka ha verify nchumu because hi mina nga ba screenshot hi fike hi vona the twins va kombisa timhaka ta ku hi ti 6 August mintu loko 6 August a ku ri the previous day mos hi ti 5 August a fika va tsala ku mativa hi karhele ku miyela hi loko munhu a ku tirhisa a nga ku hakeli swi vula yini vhele okay so as mi swi vona kona swa ku the twins va kombisa ku ve le ku tirhisiweni le Palms leyi hi n'winyi wa Palms obviously va ku Palms BLG tomorrow mi ta hi byela kahle a va khomi ti-calls ta hina kusukela April May June July August 4 months in hi lo karhala hi famba hi endla swikweleti hi mhaka ya vona lero va endla swikweleti hi mhaka ya vona because mali yi le ku ngheneni leyi va kolotiwaka so va hetela va ndlela swikweleti ivi va tlhela va tsala comment va ku hi lo karhala hi nge loko u va foyinela va hlamuli vanhu na hina hi lava mali hi ta hakela swikweleti please as mi swi vonaka so va le ku ignoring the twins movha it's a normal tactic loko munhu a kha a kolota ni moskisi mi kuma ku a ku ignore foni a nga khomi so leswi nga ku humeleli ka the twins kwalano hi leswi va kombisa swona so mhaka ya ku ya the twins yo yaleyo va kombisa ku va kolotiwa hi Palms and se va le ku tirhiseni na nawu manjeni lero obviously nawu u ku dlayini i kusuhi up le Palms manjeni munhu swi jiki koni because vona va tirha kahle na the twins a va hamba va endla birthday celebration le and se khani hi nga se ti vona manjeni birthday ta vo the twins swa ti komba ku na problem because a va hosta swinene a ni tivi kumbe swona swi nga vi successful kumbe loko ku tala laha vanhu vo ka va nga xa byala a ni swi twi i xiyile kwini maybe ku va ku na something wrong with them because I don't understand na minkarhi leyi na swigazamani lesi mi swo vhele vhexi lexi nyamalala a ku tala kumbe vanhu a va xavi byala moya n'wina mi nga byeli mi nga xavi byala mara swi loyini mara so hi leswi mhaka yi nga endlisa xokwalani hi ta yi tshikisa sweswo hi leswo so hi leswo loko ri amukeza musubscribe wa n'wi mi swi tivaka click that subscribe button hi leswo i ro sungula ku subscribe button hi history ya channel i ro sungula a ni tshama ni swi vurisa sweswo okay
xikulu. Hina